Alukwazi mina umuboy. Awumazi ubhuti wakhe wena. Sesingicela ungene nomntwana emhlini urombeke phasi. Ngithengisela kwani size. Uboy. Phatha uboy extend accent. Okay, isuka la uchingeleke. Extend accent. Uboy. Chama wena mina ungangitshini ngoboy. Mina ngifuna ukuthi nje mina ngiphethe amaphela. Lithi ngiliphicilisa. Bagcine bathi banibhadele. Kanti uboy lo chama kancane. Basafuna ngingani wani nani ngangisuka ngoba sisabithi imalela. Mina ngifuna indawo yami, indawo eyami. Mina ngifuna eyami indawo. Okay, wena khaya. Ngicabanga ukuthi it was much better if then ke umuntu othi ngisistande simtholile naye. Kubalulekile on the other side because if nje angitsho bavika ngoboy. Ngicabanga ukuthi bathome ngobukhosi nje bavika ngoboy. Mama why akhe jama kancane mama. Uboy simthola. Umfonele. Siphi nama number? 079. Okay. 079. Mama ukuthoma bekunelisele ngoboy. Yena uboy. Yini Mina ngakhulumisa uboy. Wena bakhulumisa bathina ukosasikhulumisa. Lalela uthi mina. Yena ephosini bangiphile into zami everything. Laba kufanele bamlandelele, abamlandeleli ngilandelela ngini. Sipha ama phone number thina sifuna ukuthi uboy azabatshela ukuthi yena indawo. Mama so. Sipha ama phone number kaboy la umasinyana. Ngoba akusizi nje ngitsho uyakhumbula ukuthi bakhulume ngani konke abantu phela ngithi mina bazongitshela ngecase ukuthi yazi mina bengithi bokuhlangana ecourt bokubangini ungitshela ngemali shares damage to property because that thing ayihlangani ngalento sifuna Brazil kwenzakalana mawafika amahata la ne bengibuye esifanile nakho nayo ukuthi bengibuye esifanile ngachayisa was 11 ane mangichayisa ngo11 bengimele ngiye lunchini ngafika la ngabo was past 12 ngisuka from le kwakhane ngize kayena mangifika la bathatha iphepha lika mama elidala bathatha iphepha lethu bambuza mama athi mama why lakho iphepha libhalwe ngesandla mara you need to yabona that one waka amaphepha enwaphethe lapha lo ngesandla to start with ela mama bebhalwe from phezulu ngesandla izwa Brazil mara ngithi isithoma ngento ya 2025 yathi amahata into ya last year athi amahata ngokuthi la lento leyini inkinga udala nilwela kahle kahle angcono iye ku ecourt wathola ukuthi vele already abafuni ke court ngubani kosa ecourt yazi abafuni ecourt ngubani kosa ama case la enwa leli case abakhuluma ngalo akusalhlangani stand lele Manchester match uJoyce yes damage na uJoyce uye wathi mangabe inkosi yami angikwazi nokubisa ngicela nivaleni case ngathi angeke ngilivalele Joyce case le malicious damage to property you can continue with the case malicious damage to my stand la which stand no because wena umrazana uyarara Manje uyathola ama number amakhosi ngize baba bophisa ukuthi ba-evithile la bakhipha izinto zabo babanikeza zona bafika lapha athi into zabo alright no ngiyakhumbula konje uboy ngubani undoda yakho ngubani lapha Sipamandla sondela my brother number la ayingeni 079 yazi ngifuna ukuthola in my brother ubukhosi kebani khipha la yeah azange basikhiphe bafika badamage property singekho semsebenzi amaro sezokhuluma yamuzi ukuthi wenza ukhuluma ngedamage udamage abayidamage angikathi baphuleni ngithi ubukhosi ubukebani khipha lana la bagcina ukuza ne-eviction letter eviction letter 5 yeah but mabafika nayo ile day bangifonela bezela wakushithi baphula ningekho mabazofika la kwakuna imvuli langa la khona ne yazi siza la ngokuzolala yangizwa Brazil futhi like ngithi ngapha ngamagesi suka la siphekela le ntambama siyabe sizulala brother yazi njalo ufuna nangibuza into uthi iya uchazele nawubuyele emuva so uyangidelay ngithi mina kuwe ibukhosi nabo uzon evita azange bonithole na basithola bahamba namaphoyisa no mama yabona ukuthi njeni into eyikhulumena uphuma la beyimamala because uthi kimi uthi nophuma la uthe kimi nabazon evita babazophula ben ngekho nisemsebenzini yimbe ke sisibanini mama kasipha asemsebenzini nambe ngekho this is just a waste of time bangisebenzi mina ngicela uthi mabezana eviction letter bongekho eviction letter basitholela istandini nabazoma namaphoyisa amatalent amaphoyisa wafika la wathi into le ekhaya kuzoqedela indaba yakho le mali ifuna ama prove ipaper ukuthi it's fraudulent okay thank you
bayazicontradicta wena sikawufuna ngifuna ungikhuluma nawo uhash iba step by step uphendule kahle ngiyaqolisa ubahashi funa nanginibuza ningajahela ukuphendula ningakalali mina ngiyakumalela yeah but mabafika nge-election letter Qalo ukhuluma kanjani nakathoma ngokusafuna ukumbuza uyakuphendula. Sami sami lalela ubudlo akubuze simphendule isithandwa sakhe khomtshela isithandwa sakhe sithandwa sami lalela ngithi mina na amaphoyisa awunathi futhi amaphoyisa ubukhosi nabuzona ivita nani khona or nani besikhona benikhona yeah nabantu ivita kwenzakalani beza namaphoyisa nabafika amaphoyisa we have to deliver our story no we can't be evicted endaweni esithengile kubo labantu laba besi-evictayo saphikisa unkosi le yaphika incwadi yethu sathi no amaphoyisa athi no angeke nimba evicted ngaphandle kwe process yasecourt nkosini yecourt baprove ukuthi these papers are fraudulent or not. That's where the batshela umathalente nabasenkosini phumani kulabantu until niyecourt niyothola bakutshela ngeprocess yakhona sengikena khuluma yeah bekakhona nangifika la yazi nithe asimazi ngendaba kuthela asimazi seniyabonga ukuthi isitani nisithenge endaweni erong no angeke uvume lokho brother asithenga ngesitani sithenga emntwini osazi ukuthi eyakhe right phindwe leyo camera uthi isitani nisithenge phi emuntwini othi stand esakhe othi esakhe right ngizonibuza lokho kokugcina nakuprova lokho na yes inkosi